Awak tu baca-baca doa tu. Oh, panas ni. Panas tu dia. Boleh. Tarik panas. Apa dia? Saya tak tahu. Tak tahu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Buka mulut. Tarik panas keluar. Buka. Apa lagi? Lain kan? Relax kan? Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kita buang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluar dulu tak apa dia keluar nanti. Okay, kuat. Ini kuat. A stronger man. You must stronger girl. Kalau orang nak make up, akak tunggu jangan nangis. Tak apa. Still have time, no problem. Jangan simpan. Make up tu teh tajak kejap je. Keluarkan dia punya tudang. Okay. No problem. Keluarkan. Acu tepek cak mentah je. Mari dia tu yang macam mari macam langkah tu ke sini. Tak pergi cari cikgu dulu. Cari dia.